ba Pynïaid S Syiem kertong ke NPP ke election China mikmat steng semoy syaka yang darba tho ang ke jalan morang teng konsensi kaban lang ka lai photre guru sawar chfoi loang pagjingwan rung ki office de treikam ba fer sakar jala sarkar India ni company anu Shillong Township kandai ka kabui samla ka thanjli amkhen banyorung kam hagite ke office abakran nak jing yalang yalap election hasnang mokosyang hakajan mir afndu trek grusa warjar fuwei ba Pynïaid loang bo sokhian am tak samla ka than ki bola pendap ik jing puli ki habon sutrei kat bayo pat kimdan ka kam gajam go biang khamtam magani perthai kerdu kam kerdu jam kiwei pat kibla ai jingkaran ki gntho ba Elias Karbi khau no yalam ko congress no molngan ba Chris Karsati no yalam ko UDP ba John F Kharshi yang badang dep penyeso shen jika NPP ba Neil Antonio War MDC Borem klaim khra Dr OS Chirwa no yalam Borem ke PDF no morneng ba pane abor lang mukhim presiden ke UDP morneng lembat kiwei pan beli yang pai bersih badu Pynïaid kelong ba ie beri wini ki samla ramba ba trestom ba Asia na kabenta bangsa kriyo pai ba idon bob bat ni susarong na kalimci stayatan bagi yo MDC da badu Pynïaid hadin arjat hak kendai nado arjat hak saw mai hadin talalong biang arjat hak kendai bat ni susarong ya ka kejing long MDC ke curi namal ba ila yo balong pat ku chairman for district council balong ke pos ke bah nedo trong ke district council ban Pynïaid ka lada ke district council ji kong bayat baik renti ngangit bedi po ke cingalam basta ke curi nadong sedong ye bayat baik renti namal ke cing trestom cui badu kong chairman ta kini ke baik election mementah ila sungui berkeluarga mi cekman banile kini ke baik election sakawai pat kalem kual aban ong kabaki na kabenta bankit ya kaki keson sompai ba bat kembali tep bancit yang ki nomi khmat kecuyi ya UMRA kecuyi kakam kabakausan na kabenta cuki kelong banakong basna ki a ki kendon bat kabaar pat kelong banwara ya ki development teken ke bai badu hakabor dengan dising lebla persang subun ki a ki kendon ki bamain sabatai khamba but kabaar kelong banwara ek development hapo cinglong chairman jong badu kum chairman jong jong KC district council ye bersipun ba ek development hakathan jungi akapol meswa ki MDC scheme kelong badet laban ong takum basan lak lana khasan lak sistem IMDC scheme chifo khasan aja dan lagi bahkan po cinglong chairman jong badu Pynïaid pan ye ba yo ki yang dorba ki basan lak ki basokhola bat kumta tetel ye ba bat kecindan cuki normal hakasinong thau ndir ba sidan dang berding tang ke ye rek ki an ki kendon cok sinong kalkom sensia sinong kalalong sia ka khambeng bat ba kham itana ta ka dang sko ba kana ka por ka bementa ladon kam ye badu ban bat saga kemut ban pengket pat skui ka kam MRA namal bangai ba bisya bro ba trestom bisyar mapai kinong song sinong katno posniam ke sarkar kala sensyar sarkar kongres sagi por pemensua kala sensyar ya kan ke celah kecongi kan ni bakal le larang ye pai pur sam sa kumcu rang ye pai hane hasor sa kumcu ke motor sa kumcu rang ye pai cikang ki baponcai ki mau ki siet ki duyong mano bale ikine kadai ke siang kongres ke bale handai mentapat kabasno thamula kalong batang hakanai ke laisniam bakanai ke sensya ke sarkar kadon hakabor lakwa banle lut yakta ke bar khoi teganai na kaling hiconga ngasno kabamla ban peding ha gitu kisniam katto ba ke sensya balain ba kamle rang ye krane ke ILP inang ai persya hakapor pamswa ke kongres kong ngimdon kam kumno mentapat hinang ai hidiki khmat lachong ba kongres kan penbor teganai kadai kain kebamla ban peding mendapat sukeno ikiwi kelak pendap ram ya sarkar ladang ya pai ya kalai kana hajar keluar la saram ladap ram mendapat kanai ke sarkar kongres ai pemensua kebadan hak oposisi menta kekrian yang kita kikin berkhoi ngambang saya ban krian hak ke por nama bang inang ai hei bapai ba rotip hei bat nang ai dilak cong ke khmat baru sengau lak cong ke skul nama berkhoi menta nia bat ya kicong ki mobile nia ya ki YouTube kain ke baki ya kren kata nak kaling kicong ngau ngi kalong ke bomla sudah ban peding takunta kumbana kata ka thang ki cungi setai nia ai ki cing kersian ke bapura yang ne kandidate nak kasiang
NPP tengah Kermen Syiem bamapai kinong sunong jokanai ke moko siang ro Pynïaid ke cuk ke kersian nganong ye pai ha kita kitan jingi lacan baro kinong yalam kibah kemat nilai edon ha ka cuk mentah kibom cuya kersian lang meno nilai poi ha ka cuk ha kong ikwa banwanra ya kata kecing mentoy ngikloi banlen la yala dei na ka banta ka parti hendaki kwa ban pe na banta kandidat ha ka bala dangang ayale ngasno sosai bagi bahet penyai ro imjop ngaro amjop te kunta kalau peluang ngapan perkat namar ngikwa benai bakan ka sinong berkatau jengi ane konstitusi jongi inang bakan long konstitusi kebabit babiang kunta la dangang ayale kanam pois ka thong bahet inum poi bakunta kala ka kongres kala pancop te kunta ngile sim ya karai dakat to ka nei kino yalam ki barat ba nasai ka than di jongi ha ka biong yam ta ka sin to ngitlat no ekien bar khoi hendrei ka thong ka bangidon hakmat kalong ban wanra ekoroi ka par ban kumjoro ban pancop yo nei kortong ubang inangai karukom treikam jungo kalong ka babiang lepet ka kubur beras kata di tangki sengbalan ki bapai hapo borda ngini tak ya poi borda ka no sin chu kadai-kadai ka sarkar mata ka sin nengkong bada ki menteri ki poi hapo ka hapo borda ya khublai ye ba presun ten song deputy chief minister jong jala meghalaya bolong weni ki khmat kata ka kam ni ai khublai yo konrat ke sama blala ban penkongo ya ka sang BJP ka basencha ha asam to ngi wan lang ha ne boundary ni penbet ni pun hakapor kongres ngaladon ha ka kongres of them kita kicing kedua kilong baik to maintain status quo ban penek ya kai kumba kalong tak hadu bandarai pat kita kintin kimi hadu arpawai sin kata kajingi kedua ki chief secretary but his chief minister hadu arhajar khatar men bagadon ha kata komiti arpawai sin hadu arhajar khatwai khatar habaga pai ka file la arpawai sin shia kedua disha but kakantin ka bami apa ka jinga soi hinta kalong to maintain status quo kamut ban penek ya kai gumba kalong ngin sia karempa kali ka sarkar mata ngalengo kumnu konrat sangma kumnu ba prestun tunsong kilala ban penkongo ya ka parti ka papher apa asa kepada ke BJP ban yang menjeri pendek pun usah pidebin kenau menchua had Meghalaya Sensyar Kongres had kohandi Sensyar Kongres Delhi Sensyar Kongres Toput Usam Shillong status quo maintain status quo tegini gilong kendiat kimat kibang skwa mbo kmat jabhi ngam kwa ban chime kapor namargi barok ia kwa ban skap i kertong ngasu kutu kerpa pi pidon na padang ki kertong u kertong ubada byang ubada bet nadam shado te kumta ngaso ngawan hang niru ban sakilang ban kersyalang ban kutu kerpa pi barok live photorik mi dang step lek chaka polling station pendak ya ka kamram jopi kumpala bensyat deka election commission kumka hok jopi kat kumka an juga di India bat shon ya ka sharp hakadur jongka kot shon ya ka sharp hakadur jongka kot ngasarai wilayah so bagi parti ki bapher kia kan tho ya ka seng NPP kabening konge kaba kia kan do kiong ba ke NPP kedai ka duplicate BJP krenyong ye pi ko pat ba hato lada sensyar ka kongres pinong kumno pat kin hap menteri bat ke BJP kim dan lenti namar ba ka sarkar kami kedai ka BJP ndai peki ke jenah po ka state peki jenah sa state ngasuk kemen sisa bakanir sarkar kawai kemat kebangan kekran hang ni kedai kemat kebah ja hang ni po Shillong Montari borok kiwan ong ya borok kiwan ong ini ba ke NPP kedai seng BJP ke NPP kedai kebah yesha ya ke BJP hari ngana syukli yaki labun mun senang nilai keren ngatrai irat di dalam ni hakapor bagi yang ngadang long MDC mengapa urit nilai hapos dang mau tari bagi pensangnya yang muda ba un bom ya kipat ba jong kasdong jongi namar blay ki kwa ban be
ya kita ki khasi ki basong hal tu jaka ban ong ye ki baki dei ki bawan syusa ban rung butu hapo ki jur ki jaka renga ong ye pi mentala kanu posnam katham mata ladan kanu posnam nilayat percaya ke sarkar bahkan le ke sarkar kongres minta keladan lakan nosnam la laifon rio na laifon nyosnam himrei shi sienru kimpat judan katakan seriousness ban keren habire waktu motor balai nomor kitienge yo ram election ngalong lada ni don kata ke jinggut ke bakhia ni skop khia yo pai pa ni di ban le ngim dei ban randian ban up life hosan life on rusnam ban solve kani ngai kani thui pi kani sarkar kadang wan minta dang life nam siteng ngai ga sok men sikat dei ban ngan airu sisa lada kila ban le ya kani bat ngakermen bakin salah bagi ong bakat tham ya katham motor ngin weng no kata kadi ke jingkren no chief minister ngin le ya ki badan kam kabadang syuyos no haki YouTube ki bangi puli hakot kebuat kalong kalong ba usim meliam uladep air tege cakap sepok sarkar celah hak kadon arut minta kadai ke duty jong ki Urban Affairs Department bakin kendang ya kita ki beliau. Andai bakin kendang ben, andai bakin kendang ben, andai bakin sim kin subrat. Andai kin ayaki deki baik Jakarta. Langsung keman. Bagaimana ke solution ya kena ke isu. Andai kanu sem simpore Kongres ban keren. Ki kram la ban solve ya kene. Hak su ke por belum minister. Basok si gelau ketakin. Ide ia meli na pola yang kena. Ikong lamperin linggo. Maihi bapak ya ki beliau jaga ban affairs ban lek ban kendang itu ki beliau popong tadi. Ngerai ilaklat. Ngerai ia pertama tak keleng bagai NPP gari ke bas niu. Mani tu NPP kalau ke basok si ba ya ka kam ke bai lale. Ila top in miau minta iwan silipai ba irung hamang di kliwien ngatip ya kata war kampor election ke jongaru ngitip ngimpat ju ngalampat ju pemet pisah hadu kata ta banjok ya kem di election dre ha kapor ba yakun uba fanten kumenne kasni bau ba fanten udan sini bora sini urung ye kejingrung yang ketiga kadon ai selinder tiko pai ba suba dia perkhat bha namar ngong ye pi lada kumong ba John bala budak ki bon ki kampung itre kejingan tho lagi yo be nri kejingan tho kan kela kejin job ini kejin job namar balai lada ngi peni da kam ngin sajok Bat sempep kini ke sarkar Lais nam citeng Kelale buon ki ba Kila keren ki no keren syakmat Bangan nom keren syu Hengrai tang kini Banong ye pi Mi hakalai po tarik Inaya perkhat kumway Namar balay nganong ye pi Kini ke ba election Pidon tang sistem saw nai Bakin ai kecing kerjani wa Pynïaid tong ni saya pek lada utrei ba nga trai wa Pynïaid hakani ka term banwan udum dan kamsu ban kan bas ngrei lada umtrei ke kata te ka song hai ngrei klempek nga kermen ba ui ba Pynïaid udlong ubatrei nam takari ba jai bingriu Kejeng kan thua ka bomon ba ka bi ting sarkar mesti kisang kongres li yong bet bangka ning sarkar ka bomler bangka bomler nyen sa nga ba ong nyen ngadong pre namar dirong ba iba jon kilakran tatto ya ki eng ka ba kan sarkar ka lale sanay nilangai isang kuwe kada ka assembly
Nado sniam arhada dingwan mentah ka Assembly House sniam arhada rabuwe. Hadian alhusnya. Kain maginik sarkar belalai kilena. Sa kuwe ka ba kung kinong snong PE ka jing affair. Hag sarkar ka ba rin sarkar ba mentah. Hag ada meeting ka badan hag teh popling Chief Minister badang burang udang ai ka jing yuthuk ba hapor sente maki ka sarkar ka jing pulot tang sarkar ka ba hag scheme sispas ngai kalong tang kembang dus pak klor. Ndre mentah. Kadang sarkar kala ai hado kembang hak bai pak klor ka pisa la ai ka po emergency scheme bat ya kata ni sathe hasnong hathau balanang he kata ka jingwan tre dong ka sipim sispas ngai dia dong dar ba William ba do mo dia yo pelak pamung yo ade kata kalong ka jing kawai ni gidak ka ba ginang ndai gibon ka jing tathau ka ba wan khang ka ni sarkar ka ba mo iba Pynïaid S Syiem kata bakang mengi bonwara kata ka dawai sport bagi melap yarap se ba lahap harap organik ini kamde kena sarkar de ka sarkar me kongres ka balarai batong ba to yarap organik no de keting ni kendua pai ba damar ba ke dan ke skim begiu aku tu por arjan khat sau de na ka to ka ba hidup kita dawai bandra bagi mabon goi ki re ladang sarkar ladang kini parti kongres yang ba kalau parti kabam legen kata sarkar MVP kam legen dengan ngai pat hakawe neki kupor ba iwe pat nginong yalam jang sen kongres ila ai mak sekali sarkar lai ponsan lada lai sniam la yo lai ponsan kat pan kot san sniam kan poi sakasan bro bat apa kanong sarkar ka belala ban pendak sitiang neki engkeng ki bagale kita he kalalong kawe ni sarkar ka belala betrei ba bat khado chuaman song jauh ni kertong pila YouTube ha. Jadi ai ka dikersan, ban ni ngai sekian mo na ai ka dicekri ka babha. Ya ka pai, ya ki pai nong song dong sorkir, dong sorong kham pon fi pura kowe. Sisnyam siteng ni ai go ka bol, bunket on ba engi. Kong unong mi khmat dong ka dong ka sorong kham pon si. Sisnyam siteng ni lala ban bisar, ya ba Pynïaid treikam kumno. Lengang dong ong si kisnong ne boleh berfair. Ong pijok ka bai election. Lada pimle yang poi acara pula yang bye-bye no. Dobla na. To kuble si hadar mo ha ka live tarik yang mi dang setiap. Ya le setai si sa polling station. Wat no mia pulut por pro sngai ka tam ko petang si mi wat no mia sang madia re senyang sawak banepet. Lana silana Malaysia bur. Rai na yin. Le siap yo kebut chan yang sa. Ha ka dur. Jong ka kot. Ha ka kot. Don ki belabai la kho bai ba het Pynïaid isipuk tang ngonong rem. Dak basarong nonong efai tang lai bene babuk ngonong rem kayo hamar kenang matalah sedang man construct iklim pop. Dan kita pembit efai sibuk ngonong rem ngong efai klim ngonong rem terlong himam persawiyeng dinam dena kilyang man kayeng. Ni nakam nang kong yo ngonong rem ban pie ya kayeng ka baskam ngajung ji. Yo dan pembit efai ba sibuk ngonong rem kai bonang rem batok kata ki ba ong efai ki di batok namang ni ida ni kmat tang hap yang lai bene kayo te hapok morong kenang nila yo na kapot district council inyo pola mga kerman lalain job hagi ni kitan jeng pay en samang le kunju na ta imut hay banai de skin industry jong ngai sekali kitan ta bangi pat di ambisi di Indonesia ka kamram jong ambisi de pay ban ai kata ngamte ki ai nam ai ngamte kidan buon mangan ekran handrai ka por ka lengkot lawan ngam tang arminit la chan 100 minit tang kerpa de pay kumnai na kitan jong ni satai da ka basarong la pungit sakalai ngiyak ni persentkit berbenjok iba Pynïaid. Kasnong mor kenang, bala kadi ka bahebut tam dan kos ng rohojar, ong nyenay baik saw hajar kiong. Kasnong puring kabau kandidat tunggi iba dan kris idon iyong naisen kendai po kiong. Ngiyatan persentis pramaji iba tak basarongan ong efay nakatan sa ngentam. Bagum pait hangnes nong mo kasiang ngayoy. Ngadon gajing kerman. Ngalakalay na urobas nong efay kumno iba Pynïaid ilong. Yang pemdi MDC jong GTM padiok banai yen henlai habadan kam pacha office banle ban pengkloi ni assembly bat kimi jeram ilong ba kloi ban yalam nanti ngidam kami ko kita kecak brongong mai ta kulai sibo ni di saskor pe besai jama tanggawe sama song nong mai kemai lada pe bakla ban jiet ye kimi parti ka jendonong kalong jungi pat ba ngi kayu dipingi donong ngim yo ban bo kandidat nak kalai mor kenang Hei kon ki bro barang kajing ket kle isa ban ongi bo shwai pat ba Ahmad ya ka parti sedien
ngai wer lang iki nong elam jaga parti paper nado nong inong elam ke parti kongres ki nong elam jaga parti PDF ki nong elam jaga kui ki parti ke bangamla pancer kertian wan ye kan sharlang aya ibadu penyaca promotion bantre nama tadi latih kena bahaya bantre berbuat ke election kalong sisien san senyam nak kata-kata lai senyam shoot talk back asnyam tre pai ba labiet pai ba suri bekel biet lai senyam shoot hi back asnyam tre mentah tentang sistem arbeni nado kalai terek apari aimat ya syak lafisia lai tarik ba penyak hak mare wa skim ni dan yo atik ong bomler di nam dina na kata-kata dari penjop iku suki tendon hira apa sekretariat di oposisi ngong lepa baro te song hajieng te ya tang liwa ka khang tala bro hajieng dan kat la penyitu efedon nam don na ha sekretariat liwa de ba penyak don office hak ya kenduk baik hak dia kena mai hak bawan tre tenang kata-kata ban long bajing mentoy jiet dia ba penyak tapi berkelaban jiet sarkar nya kejuk dia nam de na jing donong untuk i pak kalau bajing mentoy ngin do la ni jiet pa dia ba penyak sarkar kan nya kejuk hai jing mentoy dingi trai ni kam yo poho nasum long ko ki pai ba nong sesnong kindet thi namar ba ka cingle chung ini ki we pat ki kenhun kelapen sencol ya kariti ka dustur ka tungi ngai masu benong bangi don kam ban perkhat bah habide bat kani ka benta ki keno bat kedok tei tang ya kiwe hendrai kim ken mau ke eng ka baki kilale ka ban long ka cing ben sao ya kari ba ka chat ban ro ka tungi na pha ini ka khubor smobha wat nem kedok tei kiwe pat hendrai pe shwai le dei ka eng baki kile abangi phai kiwe ki bentang aso banong bangi dan kam shushu ban yo les economic mat ban kershan ni kini ka sarkar MDA bangi bagani ka sarkar kalau yakhi kalau wanra kalau excited kumno ban syem lale ban snap yakini ki issue by day bakachat ban ro ki mat ki ba kongsan by day bakachat ban ro nakaling jong kani ka sarkar MDA kalau persyang kat balak ban snap habi day bakal issue them motor habi day bakal issue ILP baru si kata nekini ki wepat ki parti ki ong ngimdan kam ILP hendrai day tanggani ka sarkar MDA ki ong ngi dan kam bat kila pass the resolution hapo assembly ban penbori ka sarkar India badi ban treikam no ye ka ILP hapo Meghalaya kidang bon ki wepat ki bagani ka sarkar kala persyang hatang irta ibadang khulum tang hakasnyam ka balai snyam tam kalau persyang kat bala bentre nanta kebit kebiang cung pai ba ngana somrong sobha ku ki pai ba sobha ku ki pai ba na ya penkhi chingmot ya kan erlang thari ka babia na kading na kamon kini ki chingkeno ki babon rukom ngana ong tang kawe imat la keno palat yingi namar ba kila kyu bat la kulmar chingmot kat bang ginang keno man kas ngai ngidang peding bro mengi na ka parti ke chungki man kas ngai ki lidar ki chungki kinang wan tu chingi ban ai ching kershan imat kanei ka tau kala penlong iki ban khi chingmut ban klumar chingmut kumbaong ka kitien phareng kilalong desperate namar tiang bayok kilariam na syukwa ban penkut kumnei habai de pak kata ka kam na kaling chungi ke ai ka bangala pen snow ha kani ka por bala da ki pai pa ki chiet bat ailat ingi belong kum MLA chomani constituency ngin pen sawa ka sur ka bacham hapo assembly la ne hapo district council kum MDC bangi dan kam ban penya pensa e ka district council kata di ka badan kam hadu kata bat nalor kiwe ngin saya trelang bat ki porsnong ngin saya trelang bat ki committee ba fair hendrai shwabangan syong ngakwa penong tan kan nei habangi phai ka roi ka par ka chingdan kam chung ki pai pa habang ngarung haman kiyeng habang ngarung hang nei po snong ngai kendu ngai kren ba ka committee snong ka committee dong ki ba buon ma ki ut ba kambyang lene kampat don ka umbam undi kata di ka we kamat ka ba konsan hadu kata ka chingbam byang ka umbam undi kadi ka we na kamat ka bangingin simki la dengin job kumamali hakane ka thang di